krajot i сега имаме, како што велот, Шекеров доаѓа на крајот, имаме еден голем пријател на македонскиот народ, на македонската култура и мој личен пријател на мојата сопруга, на моето семејство, Албино Црнобори. Но, она што сакам да го нагласам, ако веќе тоа не го кажав во претходното најавување вчера, Албино Црнобори е еден извореден автор, главно се дефинира како прозаист, како есеист, така го третират, меѓутоа неговата проза е многу поширока само од есеот. Се работи за повеќе книги, но јас акцентот го ставам на 3 дела кои представуваат некој вид трилогија и ако во својот есеј го реков тоа, пишувајќи за него, ако не е претенциозно, можам да речем дека станува зборот за еден вид пустовска литература, бидејќи има многу фрагментарност, сето тоа е многу поврзаност на мемории и на есеистички делови кои се шират во таа литература. Значи, тој, или подобро јас сум пленик на неговата литература, тој е сведок на еден настан врзан за Македонија и за нашите истакнати луѓе, па го поканувам Албино Црнобори да ја раскаже таа приказна која беше стварна. Албино Црнобори е еден, веројатно, од последните живи сведоци на тие, може би единствен, сигурно единствен, на тие настани што сега ги претвораме во жива историја. Ovako bih rekao, glagoljaški puti ili putevi, a ovo je kraći, jedan elegantni oblik puti, malo regionalan, ali zapravo visoko stilizirani puti, kratka množina, traju već 1100 godina, do dana današnjega, sa prekidima, s lakunama, ono što bi se reklo, ali traju do danas, o tome ću vam kratki dokaz dati na kraju. I to što traju 1100 godina znači da su u kontinuitetu trajali u Istri od ćirilo-metodskih vremena i glagoljaških prvobitnih vremena, pa negdje do kraja 18. stoljeća, do napoleonskog doba, kako to barem kaže Istarska enciklopedija, u izdanju Veći Gorkog zavoda Miro Krnža, negdje do napoleonskog doba se još u Istri čak uredovalo, ne samo da je bilo privatnih zapisa ili grafita na freskama koji su ljudi čavlom urezivali kao komentar na prizore iz fresaka, nego bilo je notarskih knjiga, a pogotovo knjiga bratovština koje su se vodile na glagoljici, oporuka, pa i javnopravnih ugovora javnog prava, negdje do kraja 18. stoljeća. Dakle, u modernitet smo ušli posljednji na slavenskom jugu i na slavenskom zapadu, uključujući Moravsku, posljednji kao glagoljaši, mi Istri. Dakle, evo, već sam na kraju 18. stoljeća, mi tajming dobar. Sad, ja skačem jednim velikim skokom Velodiože, na 1893. godinu. 1893. u Puli je osnovano u ovome gradu Družba Svetoga Ćirila i Metoda. To je bila organizacija, danas bi se reklo udruga, reklo bi se isto tako i organizacija, nevladina organizacija, ali ja taj termin ne prihvaćam, nego ću reći ipak onako kako zakon kaže, hrvatski zakon kaže udruga, a onda se reklo družba. I taj Družba Svetog Ćirila i Metoda u Puli sa početkom svog djelovanja 1893. bila osnovana radi ne unapređivanja, nego radi nicanja i održavanja školstva u Istri, hrvatskog školstva, a to je praktično značilo od 1. pa do 5. razreda osnovne škole, srednjih škola, osim gimnazije,
Hrvatske do onog vremena još nismo imali. Pazinska gimnazija u to vrijeme osnovana, ali je radila do 1919. 20. do kraja Prvog svjetskog rata. Bilo je to 20 plodonosnih godina naše prve univerze Pazinske gimnazije ovdje u Pazinu, jer sad imamo jedan adekvat, moderni sveučilište u Puli. Od 1893. do 1914. Družba Svetog Đirila i Metoda je osnovala i omogućila rad 46 ili 47 škola s nastavom na hrvatskom jeziku u Istri. To je bilo važno zbog toga što je pokrajinska vlast istarska, regionalna, sa sjedištem u Poreču, nije htjela otvarati škole na hrvatskom jeziku, nego tek na talijanskom jeziku. Bilo je dovoljno da u jednom selu živi jedna talijanska obitelj, pa i ni jedna, da se nategne situacija, pa se reklo tu moramo otvoriti osnovnu školu s nastavom na talijanskom jeziku. Na hrvatskome to nije išlo, jel? I zato je družba od 1893. do 1914. napravila divovski posao za tih 45-46 škola. Te škole su bile za današnje prilike siromašne i relativno su se lako mogle servisirati, da tako kažem, međutim to je ipak bio jedan ogromni napor, jer naprosto pokrajinska vlast nije u tome sudjelovala. Hrvati su u to vrijeme po kriteriju govornog jezika u Istri, uzimam Istru u ondašnjim granicama, sa otocima, Krko osobito je bio važan, činili preko 70% stanovništva, ako se govori o govornom jeziku, o jeziku komunikacije. Jer ti popisi stanovništva, koji su zadnje izvršen 1911. pa onda 21. pa 31. i tako dalje, sve je to išlo već internacionalizirano bilo, globalizirano. Italijani su činili, dakle, niti 30%, ako uzmemo da onih preko 70% u ostatku su sudjelovali i Slovenci i Njemci i druge, ono što bi se reklo bilo kasnije manjine, međutim nije išlo. Regionalna vlast je diktirala sve. Kako se financirala družba Svetog Cirila i Metoda? Prilozima građana. Ne mogu reći da je to bila neka zaklada, to je vjerojatno bio više fond, gdje su se sredstva tekuća trošila iz godine u godinu kako su se formirala. Zaklada se nije mogla formirati jer za zakladu treba biti Nobel, pa napraviti tako veliku glavnicu da iz građanskih plodova, iz kamata financiraš Nobelovu nagradu i da ti još ostane za iduće godine, nego se financiralo onako kako se moglo financirati. I u to vrijeme su se onda po ondašnjoj Hrvatskoj i po ondašnjoj Dalmaciji, jer Dalmacija je isto bila zemlja, Istra je bila zemlja, to su bile male zemlje, Austro-Ugarska je imala 16, čini mi se, tih saveznih zemalja, od kojih je Galicija bila najveća prostorom i tako dalje. Istra je možda uz Bukovinu bila najmanja i tu je negdje bila i Dalmacija, pa Banska Hrvatska. Ali problem je bio recimo već u tome što se iz Banske Hrvatske, iz ugarskog dijela carstva, profesor nije mogao zaposliti u Hrvatskoj Pazinskoj gimnaziji u Pazinu, jer je morao nostrificirati diplomu. A ako je studirao u Zagrebu prije toga, na Zagrebu sveučilištu, ako je studirao u Beču i u Gracu i tamo habilitirao, vrijedi, jer je u austrijskom dijelu carevine ta diploma iskočenja. Dakle, to je bila ta famozna carevina Austro-Ugarska. I gdje su neke hrvatske zemlje bile u austrijskom dijelu, a druge zemlje su bile u ugarskom dijelu. I to je bila nekakva granica koja je otežavala stvari. Dakle, sredstva su se prikupljala i u Zagrebu, i u Dalmaciji, i u svim dijelovima, i u Bosni gdje je bilo Hrvata, pod firmom treba pomoći siroticu Istru. Ako ne pomogneš siroticu Istru prilozima, zatvorit će se škole koje su se teškom mukom Hrvatske otvorile u školu u Istri. I deviza je bila za siroticu Istru. Istra je bila poznata
i uoči Prvog svjetskog rata i između dva svjetska rata kao sirotica Istra, to je bio epitet. Pa kad gledam komparativno i naknadno, onda si mislim tko je tada, a i između dva svjetska rata, razmišljao o sirotici Makedoniji. Nitko. Jer sirotica Istra je ipak bila jedan korak ispred kad se radi o publicitetu. A kad imaš publicitet, onda si već napola dobitnik. Dolazimo u situaciju između dva svjetska rata sa rata, muk, u Istri zavlada muk, zatvore se sve hrvatske škole, Hrvata u Istri više nema, svi smo mi pripadnici talijanskog naroda i tako dalje. Donosi se 1926. zakon o imenima i prezimenima se donosi, jel, u kojem se kaže, Mussolini već dobro jaše, jel, na vlasti, već je tolike godine na vlasti, a i prije nego što je stupio na vlasti terorizirao je od 1920. terorizirao po Puli i Hrvate, i Italijane i sve koji se nisu s njim slagali. I još uvijek možete po kućama u Puli vidjeti negdje na zabatima, ako se nije to kasnije prefarbalo, a kuće se kod nas nisu puno obnavljale u komunizmu kao ni kod vas, imate one parole duće kino neko noi e contro di noi. Ko nije s nama, taj protiv nas. Ili, ovo još jasnije jedno, kino neko noi avrà del piombo. Ko nije s nama, taj će dobiti olovo u tijelu. Taj zakon o imenima je dio šireg sklopa koji su onda zvali, nisu ga zvali etničko čišćenje, nego je bila situacija, nije šija nego vrat, zvali su to legalno etnička melioracija ili etnička bonifikacija, kao da obrađuju baštinu. Onda to je bilo u vrijeme kad su Čepičko jezero isušili, u Istri je jedno veliko jezero koje je sad ravnica, da bi dobili što više žita, što više pšenice i tako dalje. I činilo se da šuti Istra totalno, kao što i Makedonija šutila 20. godina. To što se čuje pucanje atentatorski, to nije za jednu literaturu, to nije govor, govor je kad se javi pjesnik. Međutim, dolazi kraj 30. godina i u Istri se oglašava naš pjesnik i ekonomista i svjetski čovjek koji je doktorat stekao u Njemačkoj, a radio kao lučki radnik u Francuskoj i po Češkoj i tako dalje, Mijo Mirković, pseudonim Mate Balota, i on se javlja 38. godine sa svojom zbirkom pjesama Dragi kamen. Godinu dana prije nego Koča Racina objavljuje u Samoboru Beli Mugri knjigu, 39. Mate Balota, 38. dakle to je tu na relaciji od 20 km, objavljuje svoju zbirku pesničku Dragi kamen. I to je rehabilitacija, to je doznaka da smo još živi kao Hrvati u Istri, a to je i početak rehabilitacije čakavske komponente u hrvatskoj književnosti. Taj problem Makedonija nije tako živo imala kao što ga imamo mi još do danas, pa smo onda morali osnovati Čakavski sabor 1970. da kažemo da ono što je regionalno i čakavsko da nije niže, da nije inferiorno, dapače, da je starije tekstovi pisani glagoljicom od ova Silog metoda nadalje su pretežno čakavski tekstovi, jer nastali u Istri, u Primorju, u Lici i tako dalje. I Mate Balota u toj svojoj zbirci Dragi kamen zapravo rješava u isto vrijeme nekoliko zadataka. Zadatak digniteta hrvatskog jezika u Istri koji je zamukao jer nema novina, nema publikacija, nema škola, nema ničega, ali narod govori svojim čakavskim govorom i u isto vrijeme problem političke obespravljenosti. Prema izborima, prema popisu birača od 1931. u Puli ne živi ni jedan Hrvat. Jer sve što je bilo hrvatsko, rođeno, etnički, u anagrafskom pogledu je bilo Talijano.
Talijan, a popisan je jedan Srbin. Jedan je Srbin popisan u cijeloj Puli i ni jedan Talijan. Ja pretpostavljam da je taj Srbin bio neki predstavnik neke firme iz Beograda ili tako, znate. Dakle, neko osoblje onako malo konzularno, malo trgovac i tako dalje i koji je bio u Puli na duže vrijeme pa se onda po tom kriteriju tretirao kao stanovnik Pule, ne? I naravno se čovjek jasni kao Srbin, ne? I onda nailazi Mate Balota, jel? I to je 38. i kaže Balota na te teme, jedan i drugi aspekt ovoga što sam rekao, kaže ovako, na raskršću Žminju zove se pjesma. Radi se o tome da na raskršću Žminju čekaju obični ljudi autobus da se ukrcaju, jer u to vrijeme smo u jugoslavenskim razmjerima, u budućim jugoslavenskim razmjerima, još smo bili u sastavu Italije, jako dobro stajali sa prometom, pa i sa cestama i tako da, jer su Italijani fanatični privrženici prometa, prometnih sredstava, automobilizma, biciklizma, ovante, onante. Dakle, ko je živio u sklopu Kraljevine Italije, taj je mogao računati ako ništa drugo da će se voziti vlakom, motornim vlakom u vrijeme kad su se i Karađorđevići, ako su htjeli doći iz Beograda u Zagreb, dolazili u Zagreb čađavi od parne lokomotive i parne. Ja sam, sad ću spomenuti jednu godinu na koju se nemojte škandalizirati. Ja sam 1943. u Lici sam bio, sa majkom otišao u Trst da vidim oca koji je onda bio vojnik, u motornom vlaku. Dakle, kad se danas govori o razmaženim Istranima u hrvatskim relacijama, šta ti Istrani hoće i tako dalje, pa mi smo onaj koji je imao i onaj koji je bio konformističan i onaj koji je stekao neko svoje malo mjesto, i taj je mogao računati i na to da će se iz Pule u Trst može ne samo bez pasoša odvesti kao i danas u ostalom, nego i u motornom vlaku. Međutim, nacionalna prava, nacionalni identitet toga nema. Vi ste Talijani, jer ste talijanski državljani. Kao što bi u Francuskoj bili Italijani, Bože moj, sad ćemo sad govoriti o kulturnom aspektu, ako smo francuski državljani. Pa makar bi ti bio crni Maur, ne znam kako, rođen, ne znam gdje, pod šatorom u Sahari, ne? I kaže Balota 1938. godine ovako. Čovjek stoji, čeka autobus, nota bene, 1909. je bila uvedena u Istri prva autobusna linija između Pule i Opatije i Pule. Od Opatije pregaže rijeke. 1909. Sad računajte vi, sjetite se da li su karavane Deva još 1909. išle Makedonijom ili našli bi se više Deva u Makedoniji nego autobusa, sasvim sigurno. I, dakle, takvi smo ušli u Jugoslaviju. A kako smo izašli, to je svježe. Kaže Mate Balota ovako, čekaju ljudi i možete se autobus kasni i tako dalje, ali autobus, to su ipak te zapadnoevropske relacije i kaže, jedan se žali, kaže, prije sam se Benčić zvao, sad me Benči zovu, Benci, umjesto Benčić, vrlo je lako kratiti to ime, samo su mi mogli dati i košulju novu. Nisu mi dali novu košulju, a novo ime su mi dali. Pa me to podsjeća malo na onu igru uzroka i posljedice, kad se Makedoniji kaže da ako promijeni ime države, da će ući u Europsku uniju. Promijenila ime države, ali nije dobila novu košulju Makedonija. Dakle, to je mutantis, jedna slična situacija. I onda dolaze znakovi oslobođenja, ovakvi literarni meritori koji traju pro futuro i pro omnia, što bi ja rekao, trajno, i dolazi 1968. godina, u tom mom vremeplovu, svodi se u Istri i u Hrvatskoj račun o tome šta je Hrvatska dobila priključenjem Istre 1943. godine. 43. 68. 25. obljetnica. Ja sam tada bio novinar
u ovoj kući treće odavde, Staroj Oistriškoj, koji je jedan naš pisac nadahnuto opisao u jednom svom romanu, kaže obavijesna kuća. Nije rekao kuća pod patronatom komiteta općinskoga SK, nego je rekao okoliš. Stjepan Vukušić to govori. Obavijesna kuća, tu sam radio i idemo mi u Pazin na taj jubilej i u Pazinu na tom velikom mitingu i uoči toga je trebalo svesti i u Hrvatskom saboru račun o tome šta je Istra dobila u tih 25 godina od kako je u sastavu Jugoslavije. Pa ovo, pa ono, pa onda šta nije dobila, pa trebalo bi ovo, pa trebalo bi ono, pa trebalo bi ono. I tu sad uskače Zvane Črnjak, naš moderni glagoljaš, i autor konačno kulturne povijesti Istre, gdje cijela priča i počinje sa glagoljicom, i sa tom civilnom metodskom misijom koja stoji iza toga i kaže drugovima u komitetu, ne ovaj put u Puli, nego u Rijeci, to se rješavalo na malo većem nivou, kaže, ja bih osnovao jednu udrugu, ne više družba, nego društvena organizacija i udruženja građana. Ja bih osnovao jedno udruženje građana, koje bi se zvalo Čakavski sabor i koje bi imalo nekoliko funkcija da te nedostatke 25-godišnje koje nismo uspjeli u tih 25 godina ažurirati, da to malo poguramo napred. Sabor je obećao Hrvatski to što treba pogurati, to ćemo pogurati. Pa onda pokrećemo časopis Domete, u Rijeci pokrenemo časopis Domete i osnivam Čakavski sabor sa suradnicima. I stvarno ga je osnovao. Zadatak Čakavskog sabora je bio da nadoknadi sve te praznine, nedostatke, manjkove o kojima ste mogli barem naslutiti iz ovog što sam do sad pokušao reći. Dakle, to je bio jedan dvostrani, trostrani zadatak. Jedan od puteva, barem ako ne iz ciljeva, bio je da se rehabilitira Čakavska, pa i starija književnost koja je nastajala na razne načine, ali uopće pismenost stara koja je nastajala u glagoljaškom ključu. Bilo je to čak i javnih isprava, kažem, nisu to bili samo privatni dokumenti i črčkarije popova glagoljaša, črčkarije grafiti po freskama. Ti grafiti po freskama, ne znam da li ste ih ikad imali prilike vidjeti, izgledaju kao fotografija, ne znam, jednog biblijskog prizora, i sad je neki glagoljaš svojom oštrim predmetnom šilom ispod toga ugrebao. Da, neka bude tako kao što se vidi na tom prizoru, ma ćeš poći finiti u pakal. Dakle, poruke akterima te Biblije siromašnih, odnosno te televizije za siromašne koje se zove Biblija, poruke ugrebene kroz stoljeća zapravo. I to je jedan aspekt stalnog života glagoljice. Dakle, glagoljica nije umrla time što je Napoleon došao u Istru i ostalom bio je svega niti 10 godina i ukinuo dekretom, ne znam, uredovanje, administriranje na glagoljici i šta je. I osnujemo mi Čakavski sabor. I jedna od katedri Čakavskog sabora, u svakom mjestu koje je držalo do sebe, trebala je biti katedra, je bila i u Roču i u Buzetu. U Buzetu je katedra koja još živi, to su Buzetski dani, koje su doživjele ne znam koliko izdanja ovako verbalno, ali zbornika je izašlo preko 40 Buzetskih dana. Međutim, u Roču, koji je bliže cijeloj toj glagoljaškoj situaciji, jer u Roču je bila ročka prepisivačka glagoljska škola. Dakle, mi nismo imali resavsku školu, nego smo imali ročku prepisivačku školu. Resavska škola, ako se sjećate, bila je ona iz srpskog srednjeg vijeka, ali ja resavsku školu pamtim u jednoj modernoj inačici, jer sam kao pravnik i političar, neko vrijeme profesionalni političar, gurao radne organizacije da donose samoupravne opće akte
samoupravni sporazum i udruživanje rada i sredstava, društveni dogovor i tako dalje. To se naveliko prepisivalo, to smo išli na savjetovanje u Zagreb. To je neki vanjski suradnik iz Novog Sada zarađivao na tomovima tih knjiga o udruživanju rada i sredstava, sve se svodilo na jedno prepisivanje. Tako da u Osijeku imate jedan pasus ondašnjeg gradskog statuta u kojem kaže da će se, da tako kažem, gradska vlast u Osijeku posebno brinuti o tom i o čistoći mora u Osijeku. Dakle, mislim da bolje dokaza o prepisivanju nema. Međutim, zasluga Čakavskog sabora je bila da se saznalo i za ročku glagoljašku tu prepisivačku školu. Vidjet ćete, u Ročak odemo, vidjet ćemo i spomenike nekih ljudi od kojih najpoznatiji možda Šimun Greblo, a Jurij Žakan, po kome se zvala izdavačka firma, je svoj grafit stavio u knjigu. Također sačuvanu knjigu i taj grafit ima posebno važnost sam po sebi i zato što je objavljen u takvom jednom rukopisu. Ali ne možemo dalje, mislim, ne mogu širiti temu. I nama nije bilo dosta u Buzetu da osnovimo buzetske dane. Ne znam, u Pazinu imamo Pazirski memorijal koji se bavi poviješću Istre. U Poreču smo imali naš kanat Jeli, katedra za razvijanje pjevanja. U Žminju, Žminski sabor poezije na Čakavskom, na koji su djeca hrlila i dobivali nagrade i tako dalje. Nego smo rekli, ne, posebno treba u Roču, dakle, postoji malo mjesto Buzet, a kraj njega još jedno manje mjesto u sastavu općine koje se zove Roč i koje je slavno kao ta prepisivačka škola glagoljaška. U Roču moramo osnovati, ne moramo, ali osjećali smo se moćnima i osjećali smo potrebu da osnovimo Ročki glagoljaški bijedan. Svake druge godine su se znalci okupljali ondje da raspravljaju o pitanjima glagoljice. U prošlosti više nego u sadašnjosti, naravno, ali ima glagoljica i svoju aktualnost. Ima, o tome ću vam dati materijalni dokaz malo kasnije. I ja ne znam puno o tome, ali opet uzimam neki dan monografiju Čakavskog sabora u ruke i vidim, čitam, ko bi drugi, mislim, relacija sa Makedonijom je morala postojati, tako se radilo o Čirinu, Medskoj misiji i tako dalje. Akademik Varnamir Polenaković je sudjelovao na Ročkom glagoljaškom bijenalu negdje od 73. godine, 1973. Dakle, kad smo 1977. zaključili da započeli smo aleju glagoljaša od Roča do Huma, na toj relaciji, 8 km, ali nam akcija malo šteka, malo nam zapinje i predugo je vrijeme od 10 godina koliko smo si zadali da tu aleju realiziramo sa 8 spomenika, a jedno smo tek bili izgradili, ono slovo S na početku aleje. Tu nam treba vjetar u leđa, tu treba da poguramo stvar, da ne bi se stvar otegla 8 godina, jer znali smo da dvostruko daje ko brzo daje, to nas je učila narodna mudrost. I onda se neko sjeti, čekaj, iduće godine, dakle 78. mogli bismo napraviti ne jedan spomenik, nego 2 spomenika, a bili su projektirani tako da drugi spomenik u toj etapi bude stol Čirila i Metoda, a treći da bude katedra Klimenta Ohridskog. Idemo po dvije pa ćemo brže, jer ko zna šta sutrašnji dan donosi. I dalje, idući korak u tom našem razmišljanju je bilo, pa čekaj, tu bi trebalo suradnju i pomoć braće Makedonaca. I onda smo rekli, idemo sa Haralampijom Polenakovićem smo već imali vezu, tu je generalni predsjednik Akademije Mihajlo Apostolski, tu je Blaže Koneski, idemo k njima. I javimo se njima i kažemo, dajte nam termin da dođemo u Skopje, da razgovaramo o suradnji na toj trasi koja je već započeta.
I dobro, dođemo mi u Skopje, to je bilo negdje AD godine gospode 77. Jedan dan koji danas ne mogu utvrditi jer su mi neki drugi dojmovi prebrisali taj datum. Bilo je tu raznih peripetija na putovanju, tako da smo u Skopje stigli ujutro 2 sata prije razgovora sa predsjednikom akademije, jer nismo znali šta ćemo čuda. Drndali smo se cijelu noć u autobusu od Beograda do Skopja, jer avion tog dana nije išao i tako. Bio je odgođen, ne na pola sata, nego je bio odgođen na 24 sata. I dođemo na taj razgovor, primi nas predsjednik akademije sa svoje 2 pomoćnika, kako to u Hrvatskoj znamo nekad reći, i mi iznesemo, kao što znate, mi smo došli radi Aleje glagoljaše, jer da li biste prihvatili udio u 2. i 3. spomeniku na tome putu, pa da to krene malo brže i da imamo nešto zajedničkoga, nešto što nas veže, što nam je zajedničko dobro. I veli predsjednik akademije koliko to košta, a mi nismo mogli cijenu, a mobitela nije onda bilo, telefonske veze su bile teške, nismo mogli cijenu poslati, jer smo do zadnjeg časa sa poduzećem Kamen u Pazinu, jednom kamen firmom, jednom solidnom firmom, kad htijemo nešto dogovoriš, to funkcionira kao kamen koga klešu, reducirali smo cijenu. Do zadnjeg časa smo pregovarali da snizimo tu cijenu da bi išli u Makedoniju sa što prihvatljivijom cijenom koja kači i nas i Makedonsku akademiju. Tako da je znao predsjednik apostolski s čime dolazimo, ali nije znao koliko to iznaša, koliko to košta. I pita on, dobro, koliko će koštati, dokle ste uspjeli sniziti tu cijenu, velimo mi njemu 30 milijuna dinara. I odmah je rekao, u redu je, dajemo 15. Impresivno. I vrlo brzo. Dakle, taj službeni dio posla je bio vrlo brzo gotovo. Ostalo je bilo da nas malo povedu po Skopju, išli smo na Vodno gore i još smo neke stvari vidjeli. Ali ja sam kasnije razmišljao o tome. Vidiš, kako je čovjek odmah reagirao i rekao je da je prihvaćeno. Naravno da nismo potpisivali tog časa ugovor, nego smo se onako glagoljaški dali ruku. Besida se to veli u Istri. To je poznato i na Balkanu. Dobra strana Balkana je što se moglo na riječ sklapati stvari. I to je bilo to. Mi smo iduće godine otvorili 2 spomenika, i Blaže Kolneski, i Harolapije Poledanović, i general apostolski, kako smo ga mi zvali, i popularno je tako i zvan, pa ga nismo zvali ni predsjednik, iako je neko vrijeme bio, mislim, predsjednik i predsjedništva Makedonije, apostolski, pa bi prema tome on bio i predsjednik Makedonije, i šta sve nije bio, i pa si kasnije, mislim... Apostolski nije nikad bio predsjednik. Nije bio predsjednik Makedonije. On je bio samo predsjednik, kako se kaže, generalštaba za vreme rata. I predsjednik akademije. I predsjednik, dobro. I kasnije se vidiš koji je to ugled ili apostolskog, ili akademije, ili apostolskog i akademije, ili čitavog jednog makedonskog kulturnog pokreta koji oni imaju vis-a-vis ovog našeg jadnog Čakavskog sabora, tu regionalno, koji se bori sa Zagrebom, dokazujući da Čakavski ima dignitet štokavskog, sa štokavskim, da mora ići u korpus hrvatskog jezika i književnosti, jer to je bila velika borba, kao vi nekim stočarskim jezikom pišete pjesmice, pred balotom su stali, ali argument je bio da to, zašto se mi borimo, da su to starinske, prevaziđene stvari, a mi smo rekli, jer govorimo o integriranju Istre u hrvatski nacionalni korpus. Pa ako govorimo o tome, onda vam ja, Zvane Črnja, priznati autor povijesti, kulturne povijesti Hrvata, kažem da bez tog raščišćavanja nema da se Istra do kraja uglavi u hrvatski nacionalni korpus. I vraćam se na pitanje Aleje Glagoljaša.
Mene impresioniralo još prije nego smo otvorili ta dva spomenika, otkrili, nadam se da će biti vremena da neće mrak pasti prije, da ih vidimo. Kako to? Koji je to ugled? Koji je to ugled da možeš istog časa reći jest, prihvaćamo. Možete se vratiti kući sigurni, naručiti idućeg. Da, jer general. Ja sam bio predsjednik fonda tu u Puli, Fonda za kulturu, kasnije SIZ-a za kulturu i tako dalje. Koja su to natjecanja bila? Isplatiš plaće, za program ti ne ostane ništa. Kakvih? 30 milijuna, kakvih 15 milijuna. Problem je vratiti struju za ovaj muzej, za onaj muzej i tako dalje. Grijanje, kustosi drhte od zime i bibliotekari iz ove biblioteke koja je on bila sad negdje drugdje. I misliš, koji je to ugled? Dakle, Makedonija ipak shvaća da je kulturna poluga ta najvažnija poluga koja će održati makedonski identitet. Kulturna poluga, i zato ima general Apostolski, predsjednik carte blanche, ono što se kaže, da potpiše taj ugovor i da kaže nekome tamo u sobranju, u izvršnom vijeću u Makedoniji. Mi smo potpisali ugovor na 15 milijuna za jednu pravu stvar. Interesantna inverzija odlučivanja i odnosa snaga i tako. I dođe taj dan, početak lipnja, 6. mjeseca 78. i mi otkrijemo ta dva spomenika. I Blaže Korneski je govorio, predsjednik Apostolki je sa strane bio jako zadovoljan. Marija Crnogori, moja imenjakinja, je recitirala starinske, čakavske stihove, sve je bilo u glagoljaškoj maniri. Nije citirala moderne stvari, nego više te starinske. I mi smo to tamo proslavili i sjećam se da je ova delegacija makedonska, dakle Apostolski, Korneski, koji je izvrsno govorio, koji je jedan sintetski govor izrekao da smo ga slušali, i Hrlampi je Polenaković. Nakon toga smo sjeli tamo, neće biti u istoj gostionici jer se HUM tek morao revitalizirati, a revitalizacija HUM-a putem Aleje Glagoljaša je bila upravo jedan od najuspješnijih akcija Čakavskog sabora. Ovo o čemu sad govorimo, ja računam da je to jedna od 2-3 najuspješnije akcije Čakavskog sabora do sada. Pri tome mislim na onu književnu niz Istra kroz stoljeća, 80 knjiga je do sad izašlo, pa ovo, pa možda još 1-2 akcije može se mjeriti s tim. Buzetski dani za svojih preko 40 svezaka. Znate šta znači jedan svezak sa jednog kolokvija objaviti i tako dalje. Nota bene, ne radi više Brodski glagoljaški bijenale, ali radi glagoljaška škola za male, ljetna škola za učenike koji se hoće uputiti u Glagoljicu i izlazi taj godišnjak Buzetskih dana, tako da se tekstovi na glagoljaške teme i ćirilsko-metodske teme i srednjovjekovne teme, kad bilo da se radi o književnosti u Istri, bilo da se radi o šire, objavljuju onda u ostalim edicijama. Između tebe i glagoljaške večere, odnosno ručka u HUM-u, između nas i te večere stojiš samo ti. Izmišljam se. A sve drugo je povijest, pa i ovo što sad činimo, sudjelujemo u povijesti.